Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mimro. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya mau men-share khutbah Jumat berbahasa Bugis di Tujunna Alabirana kalimat la ilaha illallah oleh Ustadz Muhammad Ilyas SPDI. Seperti apa video khutbah Jumatnya? Mari kita tonton setelah cuplikan video berikut ini. Narikon kaum paya sama padisi mapalasa kecuali Allah Ta'ala denul lema di bola la ilaha illallah rilala tubuta. Nasaba nariko riwattu madisita pa. Malamak moto hipuada, malamak. Tetapi nariko melo ki lele ripamasena Allah Ta'ala lewa resak naripuada. Narampe sede pandrita makada. Nariko melo rupa tau na poleria senge sakaratul maut. Nariko rupa tau todega ga todona. Rupa tau todega ga keyakinanna. Rupa tau dega ga nonroma kata ni masa mabiasa ni rupa tau husa ni riwatunna melo lele ripamasena Allah Ta'ala. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Sininna toma-toma labbiku makoto parasila suram malabbi angke ripakalabbi laurisesya arajanganna Allah Ta'ala. Alhamdulillah syukur ki marajatan rigangka laurisesya arajanganna Allah Ta'ala. Nasaba angkanama si mata nawereng kisege ega na pappenyamanna sehingga saba inas sabari na to padang kamana si hadere rilalan na iyon rumabarakai degaleng akata sangadin na sapay rioranun na Allah Ta'ala. Ang kangata hadere rilalan na iyon rumabarakai seditan rabuti makada ang kakikoritu si mata ang kasukuru ki segega na papinyama ang kanawiring ki Allah Ta'ala. Ang kangata hadere rilalan na iyon rumabarakai mancajibuti makadang kakisukuru ki papenyaman na Allah Ta'ala pada leba ni papenyamang umuru papenyamang kesempatan disingan lebih-lebih patapay yang kemat dibola rilalang atita sehingga saba inas sabari na to padang kamana si hadere rilalan na iyon rumabarakai. Salawat na niya mapasalamat Lori ale malabina Nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yemakai darajatna rupatawe pole rionrok kamina mariawe nalawa rionrok kamina maria se dengan satu konsep minaz zulumati ilan nur. Iya Nabitta luar biasa perjuangan apa? Nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rela mengorbankan darahnya, waktunya, tidurnya, bahkan hidupnya demi untuk umat Islam. Jadi kira-kira nareko iya narupas sabarang nareko irampe asanna nabitta sittinaja ki engkaki masalawa lorialena mamuare imatu mancaji syafaat riasarimun rinna Allah Ta'ala. Sininna toma-toma labbiku makoto parosila suram malabbi engke ripakalabbi laurisesi arajanganna Allah Ta'ala. Arilalan na iyon rumabarakai yamamelo riala ada si parengarangin palisak katobba ritujunna pasalanna alabiranna kalimat la ilaha illallah.
La ilaha illallah batuan na dega gapuar risompa sangadin na pong Allah Ta'ala. Dega gapuar yonre pasuju alin rota kecuali pong Allah Ta'ala bawang. Dega gapuar yonre pasuju rupat tak kecuali pong Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nan yariate kakang idilang atita makadadega gapuan mapatunan niya mapamate sangadin na pong Allah Ta'ala. Riate kakang idilang atita makadadega gapuan maberedale sangadin na pong Allah Ta'ala. Riate kakang idilang atita makadadega gapuan mapalasa na niya mapadising sangadin na pong Allah Ta'ala bawa. Nareko makonero kaya kinata pa insyaallah iya romatu kalimat la ilaha illallah wadingi mak dibola rilalang atita idi rupatawe nasabak magi pa. Narekon-kon payasa maraja kuasa sangadin na pong Allah Ta'ala rilalang atita denul lemak dibola iya ro kalimat la ilaha illallah. Contoh na nabawang. Narekomelo ki mapatamamanu rilalang na rabata na engka akoroja farara nareko iruketa me iya romanu e rilalang rabange tama sa tamana iya romanue tetapi lutu imalumpaja masu magay nasaba engka makuasa na alina korilalang. Pada lepan iya ro kalimat la ilaha illallah tepat taluri pong Allah Ta'ala. Nariku ya sangumpi iya ro batu makuasa na pong Allah Ta'ala denule madi boleh pong Allah Ta'ala rilang atita. Nariku engkau paya sama padisi mapalasa kecuali pong Allah Ta'ala denule madi bola la ilaha illallah rilang tubuta. Jadi carana ipasumana iya riasanya maraja kuasa sangadina pong Allah Ta'ala nenapa ipatama arja kasanganna pong Allah Ta'ala rilang atita hadirin yang berbahagia. Arilalan na iya ro akurange engka asera pulona asera asanna pong Allah Ta'ala ritalai asmaul husna. Arilalan na iyon ro mabarakaya memelo urampe ang katallu. Yang pertama Allah khalik pong Allah Ta'ala puwa mapancaji. Jadi paralu idi rupa tau isam makada iya tu pong Allah Ta'ala puwa mapancaji. Pong Allah Ta'ala pancaji rupa tau pong Allah Ta'ala pancaji welino. Pong Allah Ta'ala pancaji iya ro langi pitu susunge tanah pitu lagi iya ro paralu ripuada iya ro paralu risengi di rupa tawe maka dadega gapuang releboni elino mapancaji kecuali pong Allah Ta'ala bawang. Itu yang pertama. Yang kedua yenar itu Allah Malik pong Allah Ta'ala puang maraja kuasa. Pong Allah Ta'ala makuasa pina arunge engke releboni elino. Pong Allah Ta'ala onro raja kasanganna pong Allah Ta'ala nita bere-bere bolonge malala ripatta kapoet riasenna batu bolonge nasaba mage araja kasanganna pong Allah Ta'ala. Cenga ki mita langie pa. Iye masigita egana alirinna. Langie degaga alirinna tetapi nulle monro akoriase. Iye romatanna se degaga kabalna degaga listrina degaga storonna tetapi nakala sualam pun natawi akulino. Nasabak magay arja kosangan na pong Allah Ta'ala. Iya ro bintangin na rekoan niwi dega gapak gatun na ako langi tetapi magi nun lemon riase hadirin yang berbahagia. Iya naro narampe pong Allah Ta'ala arilan na ako ramalabiye makkada walaqad saratna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Betul kira-kira maka dapurana pancaji pong Allah Ta'ala riasangi neraka jahannam. Arilalan na iya ro megangi bangsa jingin na niya bangsa rupa tawe. Nasabak mage yang pertama mega rupa tau punne ati ni kede na pahangi agama na pong Allah Ta'ala. Nomor dua mega rupa tau punne mata ni kede na kitangi. Nomor telu mega rupa tau punne do cili pareng kalinga ni kede na kalingangi. Poin yang kedua melo rampe yenar itu punai mata neki adena kitangi. Yenar sabak na idi rupa tawe na werengi ki pong Allah Ta'ala pak kita supaya mage pak supaya engka kisi mata pakai iya romatatta mita arajo kasangan na pong Allah Ta'ala supaya iya rotape wedding si mata tatambah na sabak mage sideto pandrita rampe makadang. Iya ro tappen na riolo tawe beda ni makuke tappen na rupa taw makuke na sabak magay riolo tappen na tawe menre nomumpa ne ke makuke tappen na rupa tawe masuk mutama ni hadirin yang berbahagia ye na paralu iwaspadai jakama na masu tapata tolela ri pamasena pong Allah Ta'ala nauzubillahi min salik barati mate ki sikira-kira dega ga tappe mak dibola di dalam atita.
Nagi narampi pong Allah Ta'ala maka mega tumatu rupataw rilalan na iyaro naraka jahannam tama rilalan na naraka na sabah magi punay mata din nakitangi contoh na nabawang idi padarae narekomelo kimitay arajo kasangun na pong Allah Ta'ala narekototana baralle tomasa baralle ye burang igalabong ipatama iyaro baralle itutu ina sabatana yang pututofi iyaro baralle tetapi riwatun na cokong iyaro baralle melo tuo nulle tembus iyaro tane temaka tadana tetapi nareko igesa-gesa donna madari tappa holo kira-kira sedi arajo kasangun na pong Allah Ta'ala kiwadim sedi aguru makada iyaro nangi baralle temaka lemak na donna tetapi nulle tembus iyaro tana temaka tadana sedi tanra makada arajo kasangun na pong Allah Ta'ala idi pas sikola nareko totana sikola nareko tuo iyaro sikola biasa idi mondriawa batunna tetapi sikola mondriasi batunna hadir yang berbahagia idi pakkaje kacoba ni mita iyaro balewe ako tasi iyaro tasi tamaka fajjena waina tetapi magi iyaro bale tasi dena mafajje sedi tanra makada arajo kosangenna wong Allah Ta'ala hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang terakhir yenaritu asanna pong Allah Ta'ala melau paradukaki yenaritu Allah rasik pong Allah Ta'ala pua pa beridalle di paralutoria teka karilalang kita maka dade tu gaga pua ma beridalle rilebo nelino kecuali pong Allah Ta'ala bawang de gaga mulle sanggup nabinna na pong Allah Ta'ala ritalai Nabi Sulaiman alaihi salam nabi yang paling kaya menurut sejarah unrosogina pangluta Nabi Sulaiman kerikilna nabawa jok karistana na ulawang ang kanang kawattu marilodangi pangluta Nabi Sulaiman alaihi salam lori pong Allah Ta'ala maka dae puang iya saajang kamu panono dalemu miya makuke melo tanggungi sini na anum furemu pancaji puang dalena iya melo pandre iya soy nasaba iya pangluta Nabi Sulaiman terkenal dengan segala tentara-tentara dan dari bangsa manusia, bangsa jin maupun hewan. Ia pangluta Nabi Sulaiman alaihi salam nisab bahasana ia bahasana olokolo nulle parenta jijing hadirin yang berbahagia. Gangkana na parenta mana ni tentarana na pakadapungi sedia andre sedia lapangan maluang. Tuline pakadapungi na pakadapungi egana na andre akoroja takko engka bale lupa nandre mana yero andre sedia lapangan sedia guru maraja nala pangluta Nabi Sulaiman melo dampa pangluta Nabi Sulaiman maka da puang makukwe tatanan lalangatiku maka da gaga mule pandre sedia rupa tau malengi dalle sedia rupa tau kecuali idi bawa penghadirin yang berbahagia nasaba egana unangi andre upak kadapungan siti bawa bale mandre na capu manang apalagi nariko jokka manang isinin na iya rupa tawe hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nariko makoni ro kayakinata diyakini ni rilalangatita maka dadega gapua mapatuanan niya mapamate kecuali pong Allah Ta'ala yakiki maka da iya ro pong Allah Ta'ala pua mapancaji yakiki maka da iya ro pong Allah Ta'ala pua maraja kuasa nan niya yakitoki maka da iya ro pong Allah Ta'ala puan mak beredale insyaallah wadini ilolonga matu iyaro ala biranna kalimat la ilaha illallah narampe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arilalan na kita irsyadul ibad makada ya batuanna makada nigi malapaca purang kalimat la ilaha illallah riwat tumelona lele ripamasena pong Allah Ta'ala tamay rilala surga pamasena pong Allah Ta'ala tetapi untuk lolongan ialah biranna kalimat la ilaha illallah tidak segampang membalikkan telapak tangan nasaba sedi riwayat rampe makadan kased di ustaz pak kiai engka piara manu iyer narikomelo ipandre fanalenya andre nariko na baca iyer manu la ilaha illallah ye fanalengi wirino nareko na baca iro manuel la ilaha illallah angka nang kawatu purana na pandre na lufe laca iro tangan na manu-manuna takon kacoki jepai aga na puada bawang de gaga iro sadan na iro manu-manu gangka na mate tatti we matan na ye pa ustase tatti we matan na pak kiai makadeni muridna aja na tatarifo
Ia pamalingki manu-manu makasingin na iyaro aga na fo iyaro pakyay makada. Tanya amatingan na manu-manu ku utari nekia maga ni haro narikoma koro bateta lisu lele ripamasina pongala taala. Onroloko puade kalimat la ilaha illallah supaya nalapaca purang iyaro manu-manu narikomelo upan rusuru yolo bace narikomelo upinu suru yolo bace tetapi magi riwatuna melo mate denule malapaca purangi kalimat la ilaha illallah. Ternyata engkatallu kuncina narikomelo ki malapaca purangi iyaro kalimat la ilaha illallah. Yang pertama ipuari nasabak lila, yang kedua yetokangi nasabak ati, dan yang ketiga ipegoi nasabak lanroale. Nasabak narikoriwat tu madisita pa malamak moto ipuada malamak, tetapi narikomelo ki lele ripamasena pongala taala lewa resak naripuada narampe sede pandrita makada narikomelo rupatawe na poleria senge sakaratul maut nariko rupatau todega ga todona rupatau todega ga keyakinanna rupatau dega ga nonrema katani masa mabiasa ni rupatau husa ni riwatunna melo lele ripamasena pongala taala nasabak mage yasangi marua tawe ako kampota maruabi ita tawe ako narekomelo kile dari pamasina pongala taala. Yasangi marua rupa tawe narekoko hori padang arafa lebih viruana narekomelo kile dari pamasina pongala taala rupa tawe iya natunape pa narekoto mapamadang sede rupa tawe melo lele dari pamasina pongala taala ajalalo ke engka mapo ada kecuali bawang la ilaha illallah la ilaha illallah. Nasabak magi supaya engka kisi mata tuntungi lele ripamasina pongala taala siti keistimewaan ilolongan nariko yulle malapaca purangi kalimat la ilaha illallah. Sebagai kesimpulan makada mamuara idi angkeri lalanna iya masigie si mata tatamba iya rota peta na yulle matu lolong ala biranna kalimat la ilaha illallah narikomelo ki lele ripamasina pongala taala yulle malapaca purangi na totama matu rilala surga pamasina pongala taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allah